Wahuni se chinahe ya tena deudinanayon tahkwe ne ujita agum'a runungwe kuk numderano tahkwe. Ujita agum'a gumtahum satatskwe nona ne runungwe anhateranoda tahadinu haradu ne gyukehneka karakwa nona anskara kwinekane. Anskawa nizarade sungwae dizu dahanadara ne uhumjage. Jiro tahidake garhagu nume wahatstoge chi agwego sat iga. Gwah gat niore sungwae dizo rotumde ne gat nahkwaye dano garana radirano de ne ya dewa zantos garana. Ujita agum a oni yonatahum sadade giga garana. Zayohane sungwae dizo agwego ya sagonoge ne ujita agua jit kajahaya nume niagumne. Gwah jik nume numdagumne ne ujita aguma jiyo nha dumdun ne ogwire sua dano ohrie nyohkwa sua deo chakdu jiniodia daxte ne ujita aguma. Wahadeharade ne sungwae dizo jiniore ne ujita aguma agwego kumtitskode dano ta deonado de. Wahsakori wanundu se ne ujita aguma. Dezo watuhanjonika ne garana sum'a oni. Ujita aguma agwego wa guniro. Ha. Sungwae dizo wahsakohorori jinayawane. Ayohane nona antkara kunekane. Testan gwah jiniore anskweni. Nona yahta skweni ne zaha eneka yase. Ansetsandi ne zarana. Sayorhane yonadatawe na taum ne ujita aguma. Gwah jiknume nikumdigies ne ujita aguma. Ujita aguma gwah yonatum hahere. Sayada ga nihra ujita yahte hotsanumni. Ne ga nihra atesa nihaso goda. Tumtumha ni gajita saroda. Te hiatara nega ne agwaks. Tahanu taniungo ne nikajita saraa. Sojika nikaa. Lalalala. Zokwahanu taniungo. Agwex yahtahatstoge ne rausto zarogu agatasehte. Gwah rotum hahare jitahada ne agwax. Nona takara kwenekane agwego ne ojita aguma watskumdida. Tayo garahwe ne garonhia gesu. Jiniore ne yonagyohkowana ne ojita aguma kumdikies. Yahte joga ji tkakumsare ne garahkwa. Kariwes ne ojita aguma enaga kumdikies. Nam tumkiera te wahonoronse. Tano wahatni kumrokta. Zoji yo satste ji dehanara humtsada nyuhus. Kwa anzatumda ne jinikawa nooda yoweraragies. Nenumma ne gwikwa wahatni kumrokta. Kalaniyo gi ne raorana. Onagyage ne ojita aguma watskumdiwisahie. Tano wakumdarisa. Kumdirana hawi ne audirana sa dumdagumne. Sundahnizarokta asuntane yotun hagye. Katniskundi ne ojita aguma jonatadaro. Kundi satste jite kumdinera humtsumde ne agwaks te agoya tahkwa, jistegeri, ohagwa, tano ne dunyatarandu. Giga ojitaa gwah enaga kumdikies asumdagwegu. Zayorhane agwaks kuk sodadaru. Sego rokuislunge.
Gua enega shihanges. Ona wa tahuisahie. Wa hatstoge ji yahkanaga deskumnes ne ojita ogum'a. Nextji wa hae ne duntunha. Nona ne dumdahadaza de ne agwaks. Duntunha wa haderadago ne agwaks nanungine. Tanu zaha enega niahange. Agwaks wa hoga nextji zoji te hovisa heyu. Tanu yah te sogwenyu ne zaha enega yamzahange. Agwaks wa honaqwa ze ne duntunha jina haere. Enega tanu enega niahange ne duntunha. Ja haarawe jikiogarum te ne garum hiage. To ja haarawe ne isi na garum jade. Wahotunde ne nene joskats jini garanio. To wa hresege gatni gariwes. Tano wa hawien tehta ne negalana. Nona wa hawien tehta ne negalana ohum jage na dumda hangi. Tuntunha wa tosteriha ne ahadera noda ne raorana jiniore jioskats. Nona akte ne ohum jage ja haarawe wa hatstoge ji agwegu ne ojita agua jitkajaha ye gumnes. Rona kwa ne agwaks ji dehoganare. Rohare ne tuntunha ne ohum jage yumzahalata ne. Tumtaya waschi wa hadeha ne duntunha. Roderi andere ji wa hatni gumhade ji wa horanayanta ne. Wa hotsanike oni giga agwaks ji wats asogariaks se jina hayera ze. Oskawagunia hange ne duntunha. Tano wa hadasehte nagu ji yon ha dundun ne kwat kaguirawana. Ezo ji wa hadeha. Tano yahtere ne umka umwaga. Tonue chatatsani ne duntunha numa wahnizarade. Sego ni hadehas tano yah detayagas. Nona ahadera noda. Ogya gene ojita agumma wa tadida ne ji ronaderanode. Ji ronaderiandere ne naurana ne guahioskats jini horanio. Nona ne unguesua ohona tunde ne raurana. Ne audio ne garahqua de gaswateta ne rauneria sagunsu, giro ronatahidake ne oskawagunsu. Rodiksta agum'a numadigara dumni ne radiksa agum'a. Giga ogara yagorihoniani ne radiksa agum'a amda hoderi huayerige. Yahte watskariaks ne aset ni gumhate. Radiksa agum'a guah todi nigu rasa ahtu. Ji runtkara tahumsadats ne ji runaderiandere ji yahte yo ne aset ni gumhate. To.